Muthenya jwa ntuku ya igoro uria wari ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ende eberwa gitene na igikanite akiuga na kinya kumeneria bonene utongeria bwa ngavana wa kagitene gaka niwe mutumantu ithinkia na nkuruki ethirwa gitariria agachwa uria kumbikika nikenda ethirwa agichokerwa giti kiawe ekia ungavana kagitene okau nonekete kinya kwethirwa gita migambo iria etikwethirwa ikireta urumwe na thiri iria ithiritwe ikioneka kagitene gaka ndene ya kathetune ka Mumiru na nikyo gitumi utuku bwa ntuku ya narua tugukuria atiri miario ya rumena iria yambiritie guchokera Meru kayomba kwangaratania thiri iria gukujirwa Meru. Miario ya rumena iria yambiritie guchokera Meru kayomba kwangaratania thiri iria igukujirwa kauntine eji ya Meru na nkuruki kumania na ontu bubukinya atongeria mwanya ndene ya kaunti ya Meru ni bethirite bakimeneria miario eji ya Kawira Mwangaza. Haranira na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 23578 na tukethura tukithoma machokio jaku turi imwe kwa imwe ndene ya mitandao yetu ya ukinyaniria ta Facebook amwe na kinya YouTube. Miario ya rumena iria yambiritie guchokera Meru kayomba kwangaratania thiri iria gukujirwa Meru amwe na nteto iria nkureterete ni Yareto kuthurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Atongeria Meru kumeneria miario ya Kawira bakimwira orirwe burugo choka gitene kiongavana. Akariba kithithina timau kurega miti kuhitwa muitonezwa timau kenda barabara enjero yakwa. Zemwe athiruga itigo kurukira kieba na kinya kwaga mbecha cia kuthika nyina wanja hizi. Narua musafara jwa mutu jwa nkima jwa nice jukinyete ntere cha South Menti. Mona niriotoa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinyana nteto chietu chiriambiria thaiji. Atongeria kauntini ya Meru ni bameneretie bonene miario ya uria wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ya ntuku ya kiumia iria onekere kuruma ngavana mutuma na atongeria bangi ba kaunti eu. Batongeretwe ni mwandiki munene wa kiama kia Bas Meru Alaji Mwendia atongeria ba borete Kawira kumenyera rurume rwawe na orirwe buru igochoka gitene kiu kia ungavana. MC Kirinya Mwenda Antoniawe augete mutuma ari na bitha banchera ende Kawira ari njirene ya kwa mubungwa nchera. Miario yumanetie na Mwangaza ya kuga ati aitire mutuma nchera kenda atwika munini wawe. Muthuri Muriuki ni agutwambiria. MC Okoro tonona ni Mwenda Kirinya na umerite ura wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na kumwira ati natike gutonyera mutongiri wa mugongo na munini wawe gitumi utino kinyamwe batonyera kimandu cha gwitoko ikitine ndrenda Kawira angu challenge ruare were wananchi ba Meru na Kenya atiri ke process yonde inaruto na kindike bakaranthe one utwire President Ruto na kindike ibaire bakaranthe county assembly Meru rira toringa kura yo kwenga utwire President Ruto na kindike ibakarite in the Senate baringa kura yo kwenga Senate utwire janjure tawa Bahati Momuye ari na kesi yeku kindike ibakarinthe nwe kana President Ruto na karinthe aike panel judges kana ke court of appeal na kesi yeku ere utwire na kindike na President William Ruto baike 3 judge bench ire karinthe ku determine appeal yeku ira yeke court of appeal so uteno andu baba othe na bakarinthe na mandu ja Kawira Mwangaza kugati na itire ngavana mutuma
nchera kirinya thwa kimwira uju uriwa waritere mutuma prison kana nchera wachetha nontu bo wamba burothithitie Meru County na kuia mbecha cia kana Kameru kuwa ikana Kameru karitie kuko katharike kathira buru fairo cia kuche ruoro kawira Mwangaza muntu okwa no aritere nchera no e aguchokia nchera na ubaya ni atiri wewe murita nchera kare askari prison na wewe nchera kweta we mubungwa so chunga sana amna bubu Alaji Mwendia na Kimathi Kaura kinyabo bagichokire kawira Mwangaza bamurani antu bongo bamuregere gitumi assembly ejukirie twere kumwita gitine na Kenya ni ere sheria ere thingataga muntu are mwengo gika muntu impeachment ate gukaraga no process ye thingaterwe ne kuthingatwa gukwa kurone kote kubwira no tere umba kubwa ne keja kwethera igitio kwenda ito kuona empowerment yekethithwe deputy president na president ibatu antu beto bathirwe empowerment bagutumira giteu ikebwe ntumbori ukarire kebu kwenda muno kwa utigana na Ruto na tigana na Kindiki na ndi kwira nkemenyaga urangu kwira kwaje experience ko kwithunguro kithwani yanuje mantu muno nurarugure chukuru are nuraingire chonto rithwani manja thithegwa na kimwiri na inya mwiri na de chukuru re chibitari urarugurire ndethogani antu bambere gwitwa chibitari eu ni wogwa na mukuru oku chonto gwegintu kithuki ndene yenu na kankwira kawira from today ile wile rekethra rira muthia ntukwe kiumie urari na unyuma uretaga antu amba muntu uri ongi ugeta mwamba mirwiji kawira ugakinya yiga na muthiri na ndiki kawira Mwangaza gwita mutuma mono siasa Alaji Mwendia thwa kimwira uju na mbere ya Meru boigwa kawira eta mutuma mono ure nimpe ukeja kwithira mono nio yombete kurita mbecha iria ugwa wethirire bilioni 12 cia county ende wene kamwanka bilioni 9 egitore ura meri 5 mono omba guchokia mbecha icia kinya bilioni 14 then kaba tore na mono antu augwe kokeja kwethira mono nuore tathere na ara grazing area chia Igembe North Rwanda ruria gwatweka there ekware stondi nao then kaba tore na mono gokeja kwethira mono ni echokia ndona mutindo na mieri 5 county na ya Meru na mieri 5 then kaba tore na mono Muthuri Murioki Wuru TV Mutirwa Kangangi Ni kuma kirirugono ru ni ngukuririkania rwari rwitu rwa ntuku ya narwa turi kuria miario ya rumena iria yambiritie guchokera Meru kayomba kuangaratania thiri iria gukujirwa Meru miario ya rumena iria yambiritie guchokera Meru kayomba kuangaratania thiri iria igukujirwa araniria na bautwe gukurukira namba ya SMS iria tina mari ni 2357823578 na kinya kiri mitandao yetu ya ukinyaniria ta Facebook amuna kinya YouTube. Akariba kithithina timao ni bareganete na mubango jwa thirikari jwa kugitanga mite mwitone jwa timao kenda wakwa barabara enzeru bariuga batoretwe uge bwao iguru ria mubango jo bakiuga guko ni kwinyangia rera bakiuga ati kinya kwethirwa barabara eu ni kugwatithania tauni ya timao na matura jarajari akue ni ugwati bonene kiririera kakimutegi na ntetweje Akariba Kiambogo kithithina na ntura chingi bawetete bukonie barabarera bawikirwa ramire kurukirite muthituni wa Timau kumira kithithina bakiuga mona kwithirwa bena gikeno nontu bwa barabara no batikenerete bura miti gitangitwa nkurukia kithimia mona kwithirwa miti ino nirari na kiguni muno kiribo miti ira ya makiaja ebati kwithira i miti 50 na thaa ici tukwona ni giti miti saindi ya 50 miti gintu 300 na kwau Batu community ituku support barabara free lakini gintu kira gituthuritie muno muno ikuona extension ya mwito yote million district kabisa miti gintu iretemi mirana na miti ingira itwire ankurukie miaka 300 kwa tu community Kiambogo na Timau at lunch tutigitwe tukenete muno muno ingugira ritikite aja no ntungugire rabati kuritwa ingugi kawaida ya barabara
ya 30 meters so kwena extension yene na mono ate public participation yethithirwe kenda mite gutweka kaito that distance kuma ni barabara ndeye na ndenge 160 meters. We are concerned itukuria thirikari itonyerere tumenye uma inaburi kamwito gaito thathia sana ontu bangai Nkuruki mite ne gitirwo tayari na community kuromba nko nya forest witikiria community baunenko so batu tena problem na mite tukashemania na forest na CFA na other leaders kenda tumenyora mite tigere mwitone no ibakamatite about 80% ibatigerie 20% mwitone o community wi acitirite kwanda mite ndene mwito jojo kinya na wange watweka ngo ingi geitwa iba faidike na ngo ingi geitwa kinya contractor okethwa eo ndiromba constructor okejaja tiriria ikauma igetewa nio nigeteturwe rinyene riria tucoke twande mite mwito jo tucoke wakari Noe agicokia mararamiko ma Karibaba Forest onto riria Nest Kemboi aruga gutire mite gitangitwa nkurukia mbura ibati kugitwa. Ile miti zote ambazo zimekatwa hapa ni iko katika ile framework ambayo ilikuwa imekubaliana na Kera. Wakati Kera walipoomba kwamba hiyo miti itolewe, ni hizo tu bado. Hakuna mtu ambaye anajua zile idadi ya miti ilikuwa imesemekana itakatwa. Ila tu ni sisi na wale watu wa Kera. Ile distance ambayo ilikuwa imesemekana itakatwa ni 30 meters. Hatujefuka 30 meters. Ingawaje tumeona kuna walagai ambao wameanza kuingilia hii maneno. Kuna watu ambao tumeona kuna sehemu stumps ya miti ambayo ni kama ilikatwa usiku wa jana ama imekatwa juzi, kizingitio ya kwamba hii miti ambayo imekatwa na huyu contractor ambaye alipatiwa kazi kukata amesidisha kukata miti. Kumage shigombunge kia Bure ngiripotera ndeto cia Weru nyokambitaga ki Mutegi. Rais William Ruto ni atuite tariki 27 cia mweri jojwa inana gutwika ntuko ya kuririkana katiba na kumeta katiba de kirintumiri yawe Jumatatu rukiri. Rais Ruto uria urakinyire Kenya nyuma ya ndiunga ya Japan augite katiba igakinya miaka 15 kuma iri kwambiria gutumika ni untu bwa gitumi gutwa ntuko izi kumiririkana na kuritana nayo. Kirintumiri izi yawe Ruto ariuga chionde cia thirikari na machukuru igatumaira ntuko izi iria kuthomithania na kuagitio katiba ende ikethirwa iri ntuko ya ngugi ende te ntuko ya kunogoka. Kameme ya Weru FM na Weru TV bagwatanirite na mutujwa nkimajwa Nice Extra Premium ne bakinyete thokone ya Ntharene Southimenti gochemania na mashabiki na customer ba mutujo kirendiunga ezi akari na biashara thokone ezi ne bamukirite na Weru na nkero mutujo na kujuka thabonene bakiuga jori na chama na ijoko ya bwega jwarugwa. Ndiunga iji chia Nice Extra Premium na Weru TV chiambiririe kiumia kithiru na nigwita na mbere kiumia giki kionthe tabura tukwirwa ni mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kare. Nice na Nice Extra Premium ne ugwatinda thokone ya Ntharene ara kambuni ya Weru TV na FM bagwatanite na kambuni eje ya mutujwa Nice bethira bagikinyithia mwako jwa mutujo maturene ja ara bamukeri na wendo na nkeruni akariba guku na baingi bao bethira bakiamukira mutujo jwa Nice batina mareita kewa na nkuruki kambuni eje nethirite kiamba kambi thokone eje bagenda ya mutujo na mareija nthiguruburu na bakirito koje akaribara bachemete nkimerugi na mutujo jo bethira bakiuga ni umankima ya mutujo ere na murio na rejo kia mathaja makaikuya untubura bokoje ri ni mwenda echi the pirate kuma kwa Weru mutuana esio kondomidia onto nonto mutuo we na different na metwerenge na no ko yampo sana na mutujo jo na masabiki mono na arua na
kujuruma na ndagwa jona mura sana tuiga kuona ekuruba gwichumiria sana kugura mutu ntuiga kuona wina raisi na nkima ni kuri jangwa sana nkuru kia karibaja ntharene ni bethirite bakirita bamwe bao bethira bagishindana kuruga nkima ya mutu jojo Nice bethira bakithima kethira ni uma ni kuya na mpwe na kethira na muroto ure kwirirwa na kariba bethira bakiruga nkima bethira bagikuruka kigerio kiu ndati nkima ni kwijanga na haraka na ina murio to mwanga inyoka era gitwero eje inyawe ina nyamwera ndaike 10 nkima sawa abisa bakuma Nice ni bona ni rekeno kiao nura bakwa mukirindarene nore mutu jojo ethira jo kia mukirwa araba ugete kireka gita kameriere kuma bare gutonya thokone ni umane bagwati mbaru bonene na mutu joone jo korewa nenya mono. One of the premium brand. Now what is special with our brand is extra premium. Na koruga yoto tumira rojero ruinge na very fast koruga arafu ngento kenge jo na moreo. Mutu jojo nejo mwero thokoni ende ne tombanite gutonya mutu jojo ndukani cionde theine nyuma ya meri utwikarite thokoni meri ire utendukani ugatonya na andaleni kunde utikona mutu jwa Nice extra premium muthiene ne bainyerete mutu jwa Nice joronekana ndukene cionthe na kinya baraba kwenda kugura na winge beta kwenda ndukene cia mutu jojo rio na supermarket cionde ne tombete gutonya mutu jojo we akanyakini we mtu wa biashara ukenda kugura mutu jojo na wholesale ukajua na alenje yem kanyakine ukajwethera kuna ukiendagiwa na maguri mamega kumandarene geshigo mbungi ke sodhimenti nke ripotrate to shawero reakwaritwa ni mutuge kare Kanjo ya mangabana ni oretwe gutigira ne kwagirithia mitambo ya SHA kiri cibitari cia muingi makauntine mangabana bakiuga aje iba kuthinika ni untu bwa kwithirwa SHA etegwita ngugi bobwega cibitari ne iji. Kanjo ya mangabana amona bu ni iteterete na kuga ati thirikari nene ne batere kwagirithia mitambo ya utungata macibitari ne kenda bomba kweza na utungata bobwega bari eteja rira mangabana bagwikite kiri kamiti ya seneti ya gutegera uriti ngugi bwa muingi taburia Anthony Kathenya agutariria. Seneta ba kamiti ya usonkono tungata kirindo anginkora ja thirikari ja kaunti ilo mathibitari leo ni bamenerete kila bakugania Kenya kuthina mbere kwangaika mathibitari ni na mubango mari mathibitari wa SHA utakubatungatira maseneta libakendaga magavana kulaidiro tungata mubango jwa SHA mathibitari ni. Many of the patients are suffering in hospitals. I had an issue in Machakos County where a patient was supposed to be transferred and the hospital, a private hospital, could not release the patient because SHA could not authorize payment for 3 days. And the patient was in a critical condition. You Council of Governors must do something about it, and if you have any challenges, then throw the ball back to us so that we can push it. Kulingana na Senator Elgeyo Marakwet William Kisang kagita ni gakinyite ka mubango jwa SHA kulingwa darubini wega kienda gutigira Kenya ni bakugunika. We have just been focusing on SHA. Now we need to look at the other side because SHA is a smaller component of the 104 billion. So we need to know the actual status of the implementation in all the facilities because that is what we are paying for. So that is something that I think it is important to us. Governor wa kaunti ya Nandi Stephen Sang na ulala limbele ya kamiti eno akiride kuno bataruba thirikari nene gutigirira thibitari jena machines bega ja kuruta wira ona kagita kala thirikari likiditie metho kile gutigira utungata bwa thibitari gwitukira mubango wa SHA uli mitandaoni. The 4 legislations that you passed, it might be time now for you to evaluate the level of implementation of each of the 4 pieces of legislation. Because one of the other things is that even as we push national government to help us with digitalization, it would be unfair to have an hospital with a gadget, internet, and facilities to claim SHA, yet the same facility has not been equipped with equipment that are supposed to help you provide service. So, and yet in that program, we had agreed that there is a program to support level 2 and level 3 with equipping.
under a program that was, that was captured. I think it was a program that was launched by national government. So I think there is need to, even as you help, because I think it would be embarrassing to go to a facility and you have, it's digitalized, the tablets are there and the process looks smooth. But then when you get to the laboratory, you do not have the lab equipment to help, the patients do the test and the likes. So we must ensure that the 4 pieces of legislation that you approved in this House, that we ensure that they are all implemented so that the entire ecosystem in terms of health service delivery is achieved. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Kirirwa rero turantukwana arua turi kuria miario ya rumena iria yambiritie guchokera Meru Kayomba kwangaratania thirire gukujirwa miario ya rumena iria yambiritie guchokera Meru Kayomba kwangaratania thiri iria igukujirwa itana mbere na kwaraniria na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria ta Facebook na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya uria tugwita na mbere ende kagitene gaka katwethure tukinogoka anini ugeta kuraja nkethirwa ngikumenyithia uria nja imwenterechia kanolone athirugaiti iri na kieba gikinene nyuma ya kwaga uria bakethirwa bakithika mwendwa wao. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe shia kushirire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium. Nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugateka kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cieguru na ere Meru County na Marija Ndeburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kire courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology,
technology, hospitality, institutional management, fashion and design, hotel, virtual campus, open distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongira business yetu main campus barabara ne Amero gweta na nyuke ne area kuina showground kana waandike email kere registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, technology for innovation and development. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, what's it? Eco on. Killer game in a matter. Reconnect now. Dial *423#. Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA, or any other country? Do you organize school trips or group tours? Book Christmas holidays with your family in Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town, or Dubai with Bush Blazers tours. For your chama or sako, book a getaway. We allow Lipa Pole Pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734 561 628 or 0733 561 628. Jipange mapema, lipa pole pole. Poshmark Meru College ni kwa kanya aritabonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu geshia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane ba mweri jokenda ni bwetete na mbere ejawi igwatire kosi ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya idhato tauni ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere di munamba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Munene. Ninja kama munene. Yes, ndio wenyewe ndio bada. Karibu kiti. Watani. Yes sir. Ukumenyiria ate ugwitiro nkathi ona ndizi. Mbie mwende. Baro mwenye wewe choke bunde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwingima ya Lea Premium na chapati na muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium.
kugwata ugeni oringi kirinteto cietu ceruthemwe kanthome SMS cia kumwanya mwanya iria withiritwo gitutumira gukurukira namba yetu ya SMS 23578 kumania na rware rwetu rwa ntuku ya narua kwewo kuga tell Kawira to keep off and feed her husband else she will end in prison as a convict ni Mbabu kumantere cia ntuge ni Derek kuma Mereke ariuga mantu za gwita na mbere ndene account ya Meru jate kwagira kinyankuruki atongeria ni bambirie kunenkera bange heshima mwetikaze kutoka Kiego ni ndurama ya Kawira Meru tuko sawa kuongo kwa hello wero ni Alex from Kanuni Ward. Meru will be in peace despite the noise from former governor. Empty tin makes a lot of noise. Meru is now happy. Wero TV vipi Kawira ni mdomo anatafuna awachane na siasa ambazo hazina nidhamu ni Meru in Meru anataka kuharibu ni Kirimi Beckman outa iko massive ngagochokeria nkatho cha mwanya ni gweta nambere na kwaraniria na bautu gukurukira kiri namba yetu ya SMS kumania na rware rwentu rwantuku ya narua aria tukurite ni miario ya rumena iria yambirite guchokera Meru kayomba kwangaratana athire iria kujirwa ngeta nambere na gukumenyithia nteto nturene ya kanolone athirugaiti kuri na kieba na kithikiro gikinene ni onto bwanja imwe iria etiginokia na kithikiro gikinene nyuma ya mwekuru wanja eze gukwa na kinyamwerejo awe batizone ni onto bwa kwaga mbecha cia kuria sibitare na mochari anaba mushijo nande batigina ithe uria kinya uri na thina ya kimathuganio uria bagutariria nawe uria bagukarana nawe kagandene karia bagwita nja yao akari na kinya turi nande ne bakuromba utethio kuma kiri atongeria na ntuba wendi bobwega tabura tukwirwa ni Dennis Mugendi kenda anababa bomba kinya kuthika ngina wao kanyombene kama bati ya marotu ya makuru mukuru Stanley Miriti na kuonekana umaniti na twana twao twari tuthatu na kangi karigataria batongeretwe ni Jerusha Makena mukari wa wendi bobwega uria atwitite ntule ne iji ya ikingo wandi ya thirugaiti Igembe South kujira bobogwete anaba nyuma ya nyina wao gukua na mwiri na juni juremerete mochari ya hospitali ya Meru Rifaro ni kwa ya ugite ni kwithira kinyaithe uju na taukiri imathuganio patwana tona ombete gututia rwareto kwaria en around 2 weeks nara Meru General mochari na kuringana na situation ya family twaria kuruthangira kinya ke family ra mware umete na kinya ke family ira ithe watwana to umete ne almost barabonde ba ke family una antu batena uwezo kya kuletheria antu atweya twana to itwana tutembete kwethira twina maisha ya me itwana to tumwale nyumbera twaletheria na baira bakoria inyumba ukuletheria ukona situation yeyo itesa sawa na te friendly environment ke twana to tumwale marara na matinda untuku inyingi nibu uturobwana banyuma ya gikuo kya ngina kumama ni matanine bari ya mwena ithe tiga bari ana bari kithomo kiongwa ithina tontu batina mubathomithia untu nandi thirikari na antu bawendi bobwega bakuromba gutonyera konokia uturobo murito bwana bab na wote hiyo wanakumewa tulia nyage umetutaya mbangavana wetu mkaini utubirukia yataye mwachare ikienda tukea mapika batu kintu kingi tuara nyumbe mwa baba wetu tukoromba baraba kona mbise baire beba toke nyumba batwapana baba wetu kuma batu ikeskuru twatoka pome tumu batu twendete kipomo twapomare tutetherinya baba otore utethio kire antu bawendi boboya baraba omba utethio ana ba kintu kembere mwere ywa ngina watu ana to itokwenda kuyuthika kenda at least kinyabo bakamenya ina kaburika ina kareto tekweregira yomba gutewa nara no ntubo kwithira antu abationa kinya mbesa buratongeria betu gutwendete bujonipo gutwendete bariu na baubange bothe na gavana wetu family ni kwamelwa ritho ringi buru Dennis Mugendi Wero TV ntuleni ya ikingo wandini ya thirugaiti Igembe South County ya Meru
Spika wa mbunge ya kaunti ya Meru Ayub Bundi ni akathite thirikari nene ni onto bwa gwitikiria kambuni 10 cia Kenya kwambiria kuthia kaoa gakwendia ome ya nthiguru. Bundi akiaria na Weru TV na njira ya mwanya ni arombete akenya bare bakaraga ome ya Kenya kujukia kanya ka na kwambiria iwanda ni onto bakona thoko na mpwe na ubakaraga. Muthurumuriuki ni agutwachio. Spika wa Meru Ayub Bundi agwiterwa thirikari nene kwithwa ikia license kambuni 10 cia kuthia kao na kwendia ome ni tua rirega rikethora ni kuna murimi wa Meru. Mbuge ibwega muno muno nonto afathe Agricultural Fund Authority ni ragazetere list ya kampani 10 iri batukwa license ya kurosti kaoa na kwendia kaoa ome Kenya. Kwa ikuga ati thirikari ni tegerete mwananchi o murimi o kaoa kuma maturene na areari irethra ni Centriment ni Meru County ni constituency ko yonthe kenda murimi omba kuona faida gikimera kiu. Kuringana na Ayub Bundi agwite ndububu boketha bwitumati uguri bokaoa butha bokiongereka na njira ya iguru mbere antu betu ati aguri bakaoa roasters bara baingia endie bakaoa baingia no ukawage tugakona vari enene no ntu gwakeja kona antu baingi bagucindanira kiwendia tuga wethira aguri bakai then bei ya kimera kiu aina ma wethira aguri baingi bei ya kimera kiu ayongaira akiwonde bubu bombekete nyuma bukotha bakarinde na mutongerio mugongo na munini wawe irenjire magukire murimi na ambire His Excellency the President Daktari William Ruto na muchoro kwa muno Professor Kithure Kindiki mbere bwaga muno na nkwire Professor Kithure Kindiki bwaga nonto bwa riatwaraia no mbere manta ya kinyanira na ni kuona jeti to kinyanira na nkwenda kuwa manta ya kinyanira na bwa twongera aguri bange 20 kana 30 then kimera kiu kino ikinye chiringi 200 o kilo irambe chira chumbo kinyira kimurimi. Kuringana na Ayub Bundi alwa kiraika batakagite gaka ni gutigira Meru ni bagito na mandu jagija gwitethia bebo wongwa na njire kwanda imira bila bikethwa bibyo guni ambere anto ba Centriment riambara ya mantu ya kawa kali ya mantu ambo kando makandamia mantu ya ng'ombe icio nteto irambetherwa ankiarireria na ikio tumambira antu betu ba Centriment ati uni kuona butongereti antu ba Centriment ndi noma into bibyo ndendabiariria byo bina nkethwa ankibutetheria na njire nene ure into bibi tumba kubithithia bikaevya antu betu ba Centriment na Meru County ira ndungamirite ndi speaker bakaba bakiona interview bya kumenyera family ciao na kumenyerana bao no tongo ba Meru ukomba kweta bukiongongera na njire emwe kanere ngiti. Muthurumuriuki Weru TV Mutirio Kangangi. Mtu umwe ntere cia Tharaka na iritaniritie kumenyera antu bakuru nturene ya njira ya kuba uturo bubwega rimwe ni onto bwa kwaga amenyeri kana ni onto bwa gutezanirwa ni ndugu ciao. Mwandiki wetu wa Nteto Paul Kabethi na ariungirite kwa mukabwa uju araniria nawe na tutumira riboti iji. Uringana na kirimi mwathini ati akorona ekuru muno barabara kurakura iba kurukagira kagita kaumo nuntu ana bao ikaba batayanagiria mona kuwa babarerete na kugimara my lifetime ndio rukangite from my own personal experience of my grandmother that arise through her akoroba ingimono na akoroba ingimono ibatayanagiria ria bamba gukura batuika baisoronire family bao bakathiwira ni untukura na kuraya akoroba batuga baibonka batayena ntu ba kubamenyera rimwe na rimwe bakathi bakara mujini watakona ine kuria bakainya ndawa cia kunenkerwa na eboru rikabawata mono imi akiuga ciaria babaturana yore na andu arieta kubona ikio tontugo ya mwana mbuto yake hepe na murigiro gwaka muci wa kubamenyagira njitie mono nontu bantu ba ana betu baba inge bathire kwandikwa na Nairobi bagatiga ciari bao kana bayo bao na muci batie na mumenyeri no riko muciari urakagiria kuringiri ntugu ino ana batano ka bathatu batikoma kumenyera mwana wao
Ruki kamwathi na oritiana gucoka kirimi ciao ni kingo bomba kumenyagira aciari bao eti gutura maisha mega tauni na bo aciari meci kaba ukwaniura atiri ana baba riku nantu akari baba ikubatharaka tumenyerenia akuru betu akuru bara bethagura bare history imbega mono ibo batimite gwithwa tukaritha wino ito tie kobana ta bathira bata de antu bara bakura baina gitumi still ikenya ketha wakathirite kiri mwiri wao lakini ibatamana mono gwithura baina ya inya ya kurutha baeruthagira lakini no ntu bakuthira inya kura mukurura na wezawa akagena boru akagena ngoga na inkuria community yetu tafadhali tia tumenyera akuru betu turutana na betu kumenyera akuru betu tukabakira kanyomba kao ga akuru kakubamenyagira na niyo mibango tubangite na nkauria nya the community yongwa ira twendio ni batiririra nturani ciao akuru baba enabo kethira iba ukara sawa iba kuria irio iba ikira nguo bwega baine boru na maroma kethiba kunenkera dawa ira babatiri Nkiripotera Waru TV kumantere chithraka Bitopol Gwakabithe Akariba miunda ya mwea iba kuromba thirikari nene gutonyera na gwitithia na mbere rwaria rwa ngwataniro rwa kwaririria miunda yeu akariba amonabo iba kumeneria mbere bakiuga ati kaba kubengata miunda neu na nibo babatere kwithirwa bariku bakiuga nande iba kumaka ina bageta kwithirwa bakaregerwa gukara miunda neizi iria etuire nkuchanio ogwakagita gakaraja Rita Mwaniki na Nteto Eche. Aturi amwe ya settlement scheme ni marakaira thirikari kumateithia kugia taito cia migunda ino vuva ya ngucanio cia miaka mingi. Ino ni vuva ya andu engi gukorwa mavetwe taito cia migunda ino na kwenda kumaumbudhura kuo matari na kundu kwingi gwa kuthie. Hiyo ngome wamestaki serikali na hiyo jambo ambao wana contest the land that they are contesting ndio sisi tunakalia hiyo land. Ndio tunakaa mahali pale ni kwetu na wanasema haustahili kuwa hapa. Haustahili kuwa namna gani? Na mahali wanasema ati ni kwao wamegawiwa, ndipo tunakaa. Hiyo ndio sehemu yetu, tumelima, tumedevelop, tumefanya kila kitu, mashule, kila kitu tumedevelop. Wanasema haustahili kuwa hapa. Hiyo haiwezi kusikika. Na varia igoti riamurite thirikari nene ruvonge rwa migunda na ikundi iria cionthe irenda migunda guku maranirie nja ya igoti no ati undu uria uri na vinya kuona gikundi gia kuma mbere kirauga o atheri nio magirirwo gukorwa migunda ri ino nigetha gugatuika ati migunda nginya ni aumari nigetha gugatuika migunda ni agayo na taito ni cia umari na wabici-ini ciao ciagereirwo ri na matiatuonire na matiaturirie ri that's why turauga atiriri nio mahucikire kuheana taito matambite kumenya ni amaraheo na mugunda ucio wiu mucemanio wa nino ni riri nio gukorwo matari kuo ni officials acio gukorwo matari kuo o aria kuria twatumitwo kurio tugathie tukaria nao mucemanio gacoka gatuika ati gikaro kiu gicokio na guku county riu ri twake demand o acio twathiete kurio makoro magiuke guku thi okorwo matikwenda tuthie iguru o magiuke na varia riu marauria thirikari nene ruvonge rwa migunda kumatethie na miario ino niguo andu onthe magwate kivoto kiao guri ni nguvu ya thirikari undu ungi na mbere na kurema thiu no atumavoe mawocerere arimo macokio vio macuthe kiria mangitutethia tondu thiu ni tura skimu na turerwa ati migunda ti yetu taito ino ikiguma iraumire turi migunda ri taito ciaumire 2016 na thiu twatonyire ku mbere ya 16 na ku 2016 twarwa migunda ri 1980 twarwa migunda ri na turerwa tutiri na migunda ni tukuria thirikari kweria andu mangivota gukorwa taito ri na muturi utura mugunda ri uria mwene mugunda no marĩtie mĩario ĩno marĩ nja ya igoti rĩa Embu vuva ya mĩario ĩrĩa ĩraĩ yambĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ igũrũ rĩa ũgai wa Mwea Settlement Scheme kũringa Ithiga. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Rita Mwaniki wa Musiri.
Kawira narekane na ntwithinkia ethre akirita ngugi yawe ojo aritwa Peter Kumantere chia Kegoi. Mama tulisema kai nyumbani kwa sasa ni kazi, angoje hadi 2027. Neruni kutoka Ntere chia Kariru. Ita nambere na kwithro kiaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na maoni jaku mwanya kinyankethro ankithoma kirinteto chieto irithingatirite chia 3:30 au nioto kinyira muthejo anteto chieto ita nambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Rietwa ni Maureen Kinya, mwona ndio Thomas Thithio ni Maureen Kiri.